Ассалому алайкум. Тамошобинои азиз, мухлисои канали мо. Имрӯз 6 май соли 2022 ноҳияи Шамсиддини Шоҳин, деҳаи Ёл, Айлоқ ё бигем пушти деҳаи Ёл, кӯҳҳои баланд. Дӯстои азиз, айни ҳол 6 май аст. Дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин, Шурободи Пешина, баҳор ба як бигем ҷӯшу хурӯш идома дорад. гарчанде ки дар дигар аз ноҳияҳои Тоҷикистони азизи мо гандум ба дарав омада бошад ҳам, лекин дар ноҳияи Шуробод, дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳини ҳозира киштикори гандум то ҳол идома дорад. навори имрӯзаи мо қисса мекунад дӯстои азиз ба шумо аз яке алафҳои табобатӣ ба номи торон ки дар илми тиб васеъ истифода мебарандаш. гиёҳи худрӯи табобатӣ аст ки ҳамасола аз решааш меброяд. як хусусияти табобатиш ҳамин ки дар фишори баланди хун дору аст. фишори баланда мӯътадил мекунад ва касое ки фишори хуншон паст аст, аз ҳадди зиёд аз маъмулӣ истифода бурданаш тавсия дода намешавад. лекин кам кам як дона ду дона агар ки бихӯранд зарар надорад. хоб гуфтем фишори баланди хуна мӯътадил мекунад, таба чоқ мекунад, вақта хуш мекунад ва як хусусияти дигар ҳам дорад ки ҳамин гиёҳи торон аз пеш нишон битам шумода ҳамин пайвандҳое ки дора мебинед шумо дар дохили ҳамин гиёҳи торон як сурохӣ дорад. ман шумода нишон метам дӯстои азиз. хоб мана намоён ай метова ва меган ки дар як китобе хондум, мега ки агар ки шахсое ки зиққу нафас доранд, яъне ҳамо дамкӯтаҳӣ меган ба истилоҳ, дар нафас душворӣ мекашанд, ҳамун шахсҳо агар ки ҳамин гиёҳи торона баъди борон агар ки бичинанд аз саҳро ва пӯст карда, манам хел пӯст карда баъдан бишканад дар дохили дар ҳамин сурохиш, дар дохили торон як оби мега мавҷудай, як оби мавҷудай ва шахсое ки дамкӯтаҳӣ доранд бигем ба истилоҳ дар даҳон ё дар лаб гузошта тарафи дохил нафас бигиранд, сахт манам хел нафас бигиранд, оби дохили ҳамин ба шуш дохил мешавад ва нафас кашидан осон мекунад, як бигем давое мешавад дар зиққу нафас, дар дамкӯтаҳӣ. хуб ира боз ҳамун табибо худшон беҳтару хубтар медонанд, лекин мо хостем ба сами шумо барасонем. боз як хусусияти дигари торон ҳамин ки агар ки аз ҳамин сурохиш ба мисли ҳамун сигор мекашанд, шахсое ки ғазабнок ҳастанд, шахсое ки хуб фикршон мушавашай, парешонай, як хафагие доранд, ягон фикри нодаркоре доранд, мега ки ба мисли сигарети калон, мега агар ки ҳамхели нафас бикашанд, инсона хушҳол мекунанд. ина мо истифода мебарем ҳозир дар таҷриба, баъд шумода мегем. бо дар ҳақиқат таъсираш намедонам кай таъсир мекунад, кай действит мекунад ба забони русӣ, лекин хӯрданаш фараҳ мебахшад. мо якчандта хӯрдем пеш аз навор кардан, барои ҳамон кам кам хирсандем. ҳатто мешава мега ки одама механдонад, лекин боз зарараш ҳам ҳаст. вақте ки бисёр нафас мекашӣ, мега дар шуш ё мақсад дар ҳамун роҳҳои узвҳои нафаскашӣ чӣ пайдо мекунад, як чӣ меган амора оби шилмик, балғам меган, чӣ меган. хуб дигар дӯстои азиз, торон
در تیب استفاده برده می شود. برگش من از گلش، از تنش استفاده برده می شود، از بیخش استفاده برده می شود و از ریشش هم استفاده برده می شود. در تیب ریشش قویتر از اینمی بیخش است، سفیدیش، و سفیدیش قویتر از تنش است و تاثیر گل از این قسم های دیگرش زیادتر است. در آخر برگاش با تاثیرش بگیم از همه کمتر برگهاش است. توران در مردم کوهستان بسیار استفاده میبرند، یعنی که استعمال میکنند، نه در یگان اوتاله و نه در یگان خورش های دیگر، بلکه همه خیلی تر و تازه استفاده میبرند. توران به مثل چکری، به مثل روشک و به مثل دیگر گیاه های بهاری خشک نمیکنند و ذخیره نمیکنند در منطقه ما. شاید در بعضی دیگر منطقه ها ذخیره کنند و در یگان خوراک استفاده برند. اگر خشک کنی برای داروگی، قوتش تا 3 سال باقی میمونه. یعنی که تاثیر همین علف اگر جمع آوری کنیم خشک کنیم برای دارو استفاده بردن، برای داروگی استفاده بردن، تا 3 سال قوتش باقی میمونه. بعد 3 سال بگیم همون سراغ گادنستش از بین میره و پرسراچ نمیشه، یعنی که مهلت استفادهش میگذره. خب نوارها باز ادامه داره دوستای عزیز، تماشا کنین. ما باز توران میچینیم، امروز شما توران میخوریم و از مزه و لذتش باز گپ میزنیم. شاید که مثل همو قلیان استفاده میبرن، خیلی ببینیم یگان تأثیری میده یا که نه، نمیدونم. لیکن از داخلش همو آبی که داره، امی خرطقه امی عضوهای نفس کشی را یک اخلجده نمیته، یک خنکی میته، یعنی که یک حس میکنی که همیجا خیلی شد. خلاصه نفهمیدم دوستای عزیز، نمیدونم یا ما علکای تورون استعمال کردیم با همون خاطر تبمون خشای وقتمون چوقه، یا که دیرتر تاثیر میکنه، نمیدونم. خیلی شما دوستای عزیز اگر کسی که تورون با او دسترسی داشته باشه سنجش بگذرونه، پیش از تورون خوردن اول سنجش بگذرونه که اگر که تبتون چاق شد بعد در پایین ویدیو بنویسین. من هم خیلی دوستای عزیز
تورون چقدر که میتونیم باید که با کرد از زمین ببریم جای در کاریشه. من ایناشا یک دو دانه هم خیلی کندم. این هم به مثل همون چکری و به مثل دیگر علفای دیگر اگر که کمتر سختتر بکشی از زمین هم خیلی کنده میشه و از سری ریشش در مزه همین سفیدیش مزه و لذتش دیگر است، لیکن از سفیدی بالاتر مزه و لذتش دیگر است. یعنی در یک همین تنه قریب که 3 تا مزه و لذت است، از یک دیگرش فرق میکنه. اینجا آبش بسیارتر است، مزهش دیگر. اینجا بالاترش آبش کمتر است و مزهش از پایان لذت مزه و لذتش با کلی فرق میکنه. و گلش من همین گل تماما لذت هم مزه دیگر داره، لیکن خصلت‌های طبابتیش یک نموده. اگر که برای طبابت بگیرین همین قسمش هم بگیرین. اگر که تنها برای هم خوردن باشه دوستای عزیز با کرد از روی زمین هم قدرش بریده بگیرید بگذاریدش در زمین بیسته باز پارو شود. سال دیگر باز تورون باز خوبتر غفتر بهتر روید. من هم خیلی دوستای عزیز همین بود یک معلوماتی که ما برای شما جهت‌های طبابتی تورون گفته گذاشتیم. در همینجا دوستای عزیز نوار ما با پایان میرسه. با شما خداحافظی میکنیم تا نوارهای دیگر در پناه خدا باشین. البته که از توصیه طبیبایی که حاذقند دانان توصیه بگیرین بعد تورون استفاده برین. خودسرانه بگیم خود طبابت کردن عاقبت‌های فلاکتبار فاجعه بار داره. در امان خدا باشین.